20 سال است. در ملاقات خود معاون سروزیر تاجیکستان عظیم ابراهیم و معاون سروزیر قرغیزستان اکرم ادومارов بار اول جانبها با مبادله 23 هکتار زمین در قطعه‌های بحثناک سرحد به توافق رسیدند. نصف قلمرو مبادله با تاجیکستان، نصف آن به قرغیزستان راست می‌آید. خبر می‌دهد از پلیس با استناد به منبع خود گفته می شود که ملاقات راهبران کمیسیه های دولتی هر دو کشور در بدکنت قرغیزستان صورت گرفته. جانبها با امضای پروتکل عاید به همکاری منبعه در بخش تعیین و علامتگذاری سرحد دولتی هر دو کشور به مقصد رسیدند. در بدکنت اینچنین یک نقشه همکاری بین مقامات اجرایی محلی حکومت ولایت سوخت تاجیکستان و ولایت بدکنت قرغیزستان برای سال جاری امضا شده است. نقشه مذکور همکاری های سوخت و بدکنت را در ساحه‌های اقتصاد، فرهنگ، معارف و دیگر همکاری‌های فرامرزی پیش بینی می‌کند. امروز دوشنبه 24 فوریه سفر کاری وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهرالدین به مسکو آغاز می‌یابد. ملاقات او با وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در نظر است. طوری که در شرح خدمات دیپلماتی روسیه قید کرده شده است، وزیر کارهای خارجه هر دو کشور نقشه‌های مهم مناسبت‌های دو جانبه و دورنمای همکاری‌های منبعه را در ساحه‌های سیاحی، تجارت و اقتصادی و گومانیتاری بررسی می‌کنند. مسائل روزنامه بین‌المللی و منطقوی مورد توجه طرفین موقع مهم را در صحبت اشغال خواهد کرد. توجه به پیشبرد همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و هماهنگسازی دو کشور در فرمت‌های اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی و سازمان همکاری شانگهای ظاهر کرده می‌شود. جانب‌ها ارزیابی وضع امنیت منطقوی، وضع کنونی در افغانستان، همکاری‌های ضد تروریستی را مقایسه می‌کنند، گفته است سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زخارова. خبرهای روز را مستقیما شنیده ایستادید. شماره عمومی حالت‌های تصدیق شده سرایت کرونا ویروس در ایران تا 43 نفر افزوده است که 8 نفر آنها علاقه فوتیدند. بار اول مقامات در باره حادثه‌های سرایت در این جمهوری 19 فوریه گزارش داده بودند. در ایران در رابطه با پنهان شدن کرونا ویروس بسته شدن مؤسسه‌های تعلیمی را در یک قطار ولایت‌های این کشور اعلان کردند. چهاربینی‌های فرهنگی نیز بیکار کرده شدند و یک قطار چهاربینی‌های ورزشی بدون تماشابینان برگزار خواهند شد. در همین حال مقامات یکچند کشور تصمیم گرفتند که ارتباط هوایی و زمینی را با ایران موقتا قطع کنند تا پنجشنبه منبع کرونا ویروس پیشگیری کرده شود. این تصمیم از جمله روز یکشنبه 23 فوریه از جانب مقامات ترکیه گرفته شد. وزیر تندرستی ترکیه فخرالدین کاژا گفته است که بسته شدن سرحد ترکیه و ایران چاره موقتی است که با موافقت مقامات ایران این تدبیر روی دست گرفته شده است. همچنین سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان بسته شدن سرحد ایران و ارمنستان را برای 2 هفته اینچنین قطع شدن انتقال پرواز بین کشورها را اعلان کرد و گفته وی این تصمیم در جلسه غیر نوبتی حکومت طبق قانون درباره سرحد دولتی در رابطه با خطر پنهانشوی کرونا ویروس گرفته خواهد شد. جمهوری‌های پاکستان و افغانستان نیز مرزهای خود را با ایران علاقه بستند. در نوبت خود گرجستان محدودیت حمل و نقل هوایی با ایران را جاری کرده است. وزارت کارهای خارجه آذربایجان باشد از شهروندان دعوت کرده است که هنگام سفر بر ایران از احتیاط کار بگیرد. پروازها از ایران به تاجیکستان و بازگشت با سبب پنهان شدن کرونا ویروس در یک قطار شهرهای ایران بازداشته شده است. در این باره عزیز نبی‌زاده معاون دیرکتور اگنتی اویاسیای گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر داده است. همچنین وی قید داشته است که بسیار کشورها با مقصد تامین امنیت علاقه هوایی با ایران را قطع کردند، از جمله دولت‌های عراق، کویت، ارمنستان و آذربایجان. ما با شرکت هواپیمایی ورش ایرلاینز ایران و شرکت هواپیمایی داخلی تاجیک ایر دستور دادیم که پروازها از امروز تا زمان برقرار شدن وضع در این کشور متوقف کرده شود، گفته است عزیز نبی‌زاده.
идомаи хабарҳои рӯз. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп гуфтааст умедвор аст ки бо ҷунбиши толибони Афғонистон созишнома бандад, зеро ҷонибҳо аз мубориза хаста шуданд ва сулҳ мехоҳанд. Департаменти давлатии Амрико қаблан дар як изҳорот бо истинод ба суханони котиби давлатии Иёлоти Муттаҳида Майк Помпео хабар дода буд ки Амрико 29 феврал бо ҷунбиши радикалии толибон бояд созишнома ба имзо расонад. Иёлоти Муттаҳида қаблан бо толибон коиши 7 рӯзи хушунат дар Афғонистонро баррасӣ карда буд. Дар ин замон ҷунбиши радикалии толибон ваъда дод ки таркишҳо ва ҳамлаҳои мушакӣ ташкил нахоҳад кард. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва толибон аз соли 2019 музокиротро шурӯъ карданд. Намояндаи Иёлоти Муттаҳида дар Афғонистон Залмаи Халилзод ва ҳайати идораи сиёсии толибон дар Доҳа пас аз 8 даври музокирот ба тарҳи паймони сулҳ ки оташбас, хуруҷи нерӯҳои хориҷӣ аз Афғонистон ва оғози музокироти умумии байни парлумонии Афғонистонро дар бар мегирад мувофиқат карданд. Аммо дар моҳи сентябр пас аз як қатор амалҳои террористии толибон дар Кобул ва як қатор шаҳрҳои дигар ки низ низомиёни Амрико куштанд, президент Доналд Трамп амр дод ки музокирот бо толибон қатъ карда имзои созишнома бекор карда шавад. мегузарем ба хабарҳои варзишӣ. паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи Осиё оид ба гӯштини озод ва юнони римӣ дар деҳлии Ҳиндустон сазовори ҷойҳои намунавӣ гардиданд. Дар маҷмӯъ дар мусобиқа 275 паҳлавонон аз 24 кишвари қитъаи Осиё ширкат меварзанд. дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистонро дар мусобиқоти Осиё оид ба гӯштини озод ва юнони римӣ 15 варзишгар ки як нафарашон зан мебошад намояндагӣ мекунанд. дар рештаи сабқати грек-румӣ Тоҷикистонро Фирӯз Мирзораҷабов, Мубинҷон Аҳмедов, Зайниддин Қамаров, Лоиқ Амирхонзода, Муслиҳиддин Уроқов, Суроб Абдулҳаев ва Мирзоамин Сафаров ҳимоят мекунанд. дар сабқати гӯштини озод бошад Ҳикматулло Воҳидов, Муҳаммад Икромов, Ҷамшид Шарипов, Ғуломҷон Шарипов, Баҳодур Қодиров, Искандари Рустам ва Фарҳод Анақулов бо намояндагӣ аз Тоҷикистон қувва озмоӣ мекунанд. медали нуқраи мусобиқотро Ҳикматулло Воҳидов дар вазни 57 кг ба даст овард ва дар финал аз рақиби ҳиндустониаш Кумар Рави мағлуб шуд. медали биринҷиро дар вазни 97 кг Искандари Рустам ба даст оварда. Искандари Рустам ва Фарҳод Анақулов бо намояндагӣ аз Тоҷикистон қувва озмоӣ мекунанд. медали нуқраи мусобиқотро Ҳикматулло Воҳидов дар вазни 57 кг ба даст овард ва дар финал аз рақиби ҳиндустониаш Кумар Рави мағлуб шуд. медали биринҷиро дар вазни 97 кг Искандари Рустам ба даст оварда. Искандари Рустам ва Фарҳод Анақулов бо намояндагӣ аз Тоҷикистон қувва озмоӣ мекунанд. медали нуқраи мусобиқотро Ҳикматулло Воҳидов дар вазни 57 кг ба даст овард ва дар финал аз рақиби ҳиндустониаш Кумар Рави мағлуб шуд. медали биринҷиро дар вазни 97 кг Искандари Рустам ба даст оварда. Искандари Рустам ва Фарҳод Анақулов бо намояндагӣ аз Тоҷикистон қувва озмоӣ мекунанд. медали нуқраи мусобиқотро Ҳикматулло Воҳидов дар вазни 57 кг ба даст овард ва дар финал аз рақиби ҳиндустониаш Кумар Рави мағлуб шуд. Фирбеков, Исмоил Туймамадов, Азам Мирзоев, Берӯз Қурбонов, Саёд Сафармаҳмадов, Иброҳим Қосимов ва даҳо тани дигар намояндагӣ карданд. мухлисону ҳаводорони варзиши риштаҳои омехта кам набуданд ки албатта бо намояндагӣ аз Тоҷикистон размгарони тоҷикро дастгирӣ карданд. размгарони тоҷик аз рӯи холҳои умумии ба дастоварда дар даври ниҳоии бозшумории ҷамъбастӣ дар байни дигар намояндагони кишварҳо сазовори ҷойи аввал буданд. шуномандагони азиз, дар охир як эълон низ дорем. шоми ҷумъа 28 феврал соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Моҷир пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи Моҷира доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буду бош дар қаламрави Федератсияи Русия ба расмият дарории ҳуҷҷатҳо тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти суддӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Моҷир тариқи смс паёмак дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, Имо, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 0410 8967 111 5646 соли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 28 феврал соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад.
шарҳи ин соатаи хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. моро ҳамроҳӣ кунед.